Əzaları üçün, rəhbəriyyət üçün? Jag vill uttrycka min stor tacksamhet för att ni har bjudit hit mig och jag vill gratta er på 23-årsdagen, både medlemmar och ledarna för Ahvasiska Folkets Demokratiska Front. Əhvaz millətinə və Güney Azərbaycan millətinə olan zülmlər çox-çoxdur və məndən öncəki dostlarım onları məbsud şəkildə verdilər, ona girmək istəmirəm. Både Sydazerbajdzjanska folket och Ahvaz-arabiska folket har blivit utsatta för väldigt mycket som är grovt. De som har pratat tidigare mig, före mig, har berättat utförligt om det, så jag ska inte gå in på det. Mən biraz xatirəmdən demək istəyirəm, necə Əhvaz milləti ilə Güney Azərbaycan milləti bir-birinə və demək olar ki, eyni millətlər kimi sayıla bilər. Jag vill berätta lite om mina minnen som även beskriver hur Sydazerbajdzjanska och Ahvaz-arabiska folket egentligen kan ses lika, egentligen kan ses som en nation. Və ona iftixar edirəm ki, mənim o fürsətim vardı. Həm Azərbaycan millətindən, həm Əhvaz ərəb millətindən bir vəkil müdafiə kimi dif eləyəm içəridə. Och jag tror att jag kan känna mig rätt så stolt över att ha fått möjligheten att vara advokat för både sydazerbajdzjanska och ahvaz-arabiska aktivister i İran. Və iki millətin aktivistlərinin başına İran rejiminin məhkəmələrində nə gəldiklərini həm bir vəkil kimi, həm də bir özüm zindanı kimi şahidlik eləyə bilirəm burada. Så jag kan egentligen personligen, jag har bevittnat och kan berätta om vad både sydazerbajdzjanska och ahvaz-arabiska aktivister har blivit utsatta av iranska domstolar, både i egenskap av advokat men även i egenskap av en fånge. İndi gördünüz ki, burada 5 ərəb mübarizlərindən edama məhkum olublar və təəssüflə çox böyük ehtimalla edam olma ehtimalları da çox yüksəkdir. Tidigare så fick vi veta idag att 5 arabiska kämpar har fått avrättningsdom och troligen kommer de också att avrättas. Mən bir ərəb yazarından sizə burada söz açacağım ki, hamınız tanıyırsınız. Jag ska berätta om en arabisk författare som ni säkerligen de flesta av er känner till. Cənab Yusuf Əzizi Bəniturov. Och det är nämligen Yusuf Azizi Banitorov. 2005'də Əhvaz intifazasında mənim bu vəkilim tutuklandı. År 2005 i händelserna i Ahvaz så arresterades han. Mən vəkil kimi Tehrandan Əhvaza getdim və ondan difa etmək istəyirdim. I egenskap av att vara advokat så åkte jag från Tehran till Ahvaz för att kunna skydda honom då. Qazi məni görcə soruşdu ki, sən kimsən və hansı millətdənsən? Yəni mənim dilimdən, ləhcəmdən başa düşdü. Av min brytning på persiska så frågade genast domaren mig vad jag hade för etnisk identitet, vilket folk jag tillhörde. O mütəvəccüh oldu ki, mən Azərbaycan türklərindənəm və bir ərəbi difa eləmək üçün gəlmişəm bura. Domaren insåg att jag var azerbajdjansk turk och att jag var där för att skydda och försvara en arab. Onun üçün məni müdafiə etməyə imkan vermədi ki, heç. Mənim özümü də içəriyə aldı, yəni zindan atdı. Jag fick inte försvara vår arabiska författaren och tvärtom. Utöver det så jag själv blev fängslad. Tehrana dönəndən sonra mən oğurlanıb zindana getdim və mənim müvəkkilim də zindanda qaldı. Alltså denne författare, han fick ju vara kvar i fängelsen, men när jag återvände till Teheran så kidnappade de mig och fängslade. Bir il sonra biz ikimiz də çıxdıq. O müvəkkilin dosyasını Tehrana bu məşhur Səlavatı adında qaziyə verdilər ki, minlər insanın edamının hökmü verib.
Efter ett år så frisläpptes vi båda, men den som fick den arabiska författarens så att säga fall, det var en domare som hette Salavati, och han hade gett avrättningsdom till tusentals personer, aktivister. Bir gün, yəni bu dəfə Tehranda mən bu həmin müvəkkili Bəni Turuf'u difa etmək istirdim. Telefonla danışdıq, sabahına məhkəmədə olacaq. Bani Turufs fall hade flyttats till Teheran, och nu när jag själv var i Teheran ville jag återigen göra ett till försök för att försvara honom. Så jag skulle försvara honom, och dagen efter så skulle vi vara i domstolen, vi skulle prata i telefon. Biz danışdıq, amma bir saat sonra həm onu tutdular, həm məni tutdular. Bir il getdi zindana yine. Vi pratades vid i telefon, men just precis en timme efter vårt telefonsamtal så arresterades både han och jag. Så vi fick ytterligare sitta som fångar i ett år tid. Mənim tutulmamın onunla irtibatda zülmüm buydu ki, mən Türkəm və bir ərəbdən müdafiə etmək istəyirəm. Att jag arresterades i samband med vårt samtal, deras alltså argumentationen var att jag var en turk som ville försvara en arab. Yoxsa mən öncədən farslardan da, başqa millətlərdən də müdafiə etmişdim. Amma onun üçün məni tutmamışdılar. Jag hade tidigare försvarat andra människor av andra etniska tillhörigheter, bland annat perser, men jag hade inte arresterats för dess skull. Men nu skulle jag försvara en arab, och det fick vara min brott. Çox vaxtınızı almıram. 5 nəfərə təvəccühünüzü diqqət edirəm. Gerçəkdən əminəm ki, elə bir gözümlə görmüşəm. Heç bir məhkəmə qanunları, heç bir insan haqları bunların məhkəmə prosesində riayət olunmayıb. Necə ki, Azərbaycan aktivistlərində riayət olunmur. Nu så är det 5 konkreta personer som vi tittar på, och jag är jättesäker på, skottsäker på att man kommer inte lyda någon som helst, varken mänskliga rättigheter eller någon rättslig process i deras domstolar, helt enkelt. Bütün həbsdə olanlara, həm də həbsdə olan 2 millətə, Azərbaycan millətinə, Ərəb Əhvaz millətinə azadlıq arzulayıram və hamınızdan təşəkkür edirəm mənə qulaq asdığınız üçün. Çok sağ olun. Şükran. Jag önskar frihet till alla som är fängslade idag, och till alla sydazerbajdzjaner och även Arab Ahvazer. Det är frihet jag önskar. Tack för uppmärksamheten.